Yalaki din! Maikamanaw na pagdatdatunam ni Remalen, litaw. May kapitong tatang. Manumat na babae tinangpaay kan ka. Pitumot lang Nukas pangarigan, tamapaay ka manayn. Awan at talagan tinamnamam. Pangasiyo tayo, di ibagbagaday ta. Sa anak amapaay ka ni Remelain. Aus? Wow, mariknak nga isunti babae ka parang pagkaw. Aya? Uwan tatang. Sigurado na ito nga ibagbaga kada kayo. Isunti asawa. Ay, kastamanin timbagam kanyak idi anak kaw. Kasla na ulit lang. Anya laki din ni tatang. Mariknak launay akayat nak ni Remelain. Iso ang mapanak idi balay da. Tagdato nakmanan kinkwana. Itay pa'y ngay ayaban nak ni nanang ko amangal daw. Saan kami pa anangan, lito? Kaya po na maamuan tigasat ko ita, Remelain. Unay kalakit din, lito. Tunggal umay kaagdaton kanya kat iranampay mo't itipangal daw. No awanin tinapatig nga ibagam, agawid kan. Tani, mangal daw kami pa'y kaninanang ko. Mabisinak at talagan. Sakda pumanaw Kahit ko pa maamuan no anya tigasat kaw. Awan ti mauray mo asumbat kanyak, lito. Makadisturbo ka iti panangan. Nagdagulit ka. Apay nga minapangal daw ti panagdaton mo kini Remelain. Mabalimat niyag daton kay ti Rabi ay. Saan ba't adakas ti panagdaton ko iti pangal daw, Victor? Nalpay manin ti abagam litaw. No sa anak ngagkamalay, napaay ka manin. Ay ayatat ni Remelain. Iso lang ti babae nga ayatag. Awanon sa balipay. Iso ti arapaap ko ama asawa. Anya? Mataayak no saan nga iso ti maasawa pare. Mapugsat ti anges ka. Anya kalaki dinayali taw. Di mo unay panunutan day ta. Umay ka man kitay. Papananta. Punasam day ta sakit tinagamaw. Kasano apunasain? Inkaglemes iti arak, takadwain ka. Anya! Sa dino ngayon ti ayan ko. Tatang. Naay, nabartek kami ta si Mang Bait. Adda ka dito'y balay Aya. Ako nakno, ko ni di langit. Anya langit nga bagbagam mat litaw. Ako nakno nataya ko na naglemes. Iti arak. Adapay mo, kaya mangas ka. Anya? Nagsakit din na pasamang tatang. Nay. Abayain, nagsangit ka matain. Anyat na pasama kaya anak kaw. Pinain lang ni Remelain tatang. Aya. Apayakas talang ti reaksyon mo tatang. Napayak ka ni Remelain ko nak. Sana ko na mas daaw, taadun adaras anapaay ka anak kaw. Kastamot la dinaraaramid mo day. Nagsangsangit ka. Tatang. Kunak man no sigurado ni Remelain nga asawaam. Saan mo't gayam? Anyamat ti kastoy na biyag. Makaas-asawa ko na talaga. Di ka unay agpanunot iti madi, lito. At dapay ni Perlita di tamyanan. Palasang mo na jay. Bun ngagpaiso niya. Saan nga iti panunguyaw kini Perlita? Saan nga iso tinapintas? Ngam, nagagal. Nasingpot pa. Isulaing ang tarma litaw. Agbagay kayo kini Perlita. Aramot man ngagpaiso ni Perlita. Maka mo ditan. Basta sa anak nga agbaak. Anyat ang mungay. Ang mga no iso at talaga ti kagasat mo. Sa bagay. Inak man nga arman ni Perlita. Sigurado ka ni tiday tangaramidam litaw. Ang mga numasakitan ka kadagsangit ka manayn. Anya laki din ni tatang. Santo na mapasamak dahi ta. Aus. Well, siguradong dahi ito yung aramida. Amangan no ni Perlita ti kagasat ka. Kun makatagi ko iti puso. Naay. Marikrik nak tatang. Dandani akong mga sawa. Iso nga isagana yung ti kwartayo apag kasarkaw. Mas daawak tasyak mat ita ti pagdatunam dito. Dandani amin en ababae dito'y lugar tayo, kat nagdatuna mon. Kinapudno na. Si kagayam ti pitik ti puso. Si katilubong ka. Anya? Apay nga katawa ka, Perlita. Di nakpandrabakan iti kasta. Kastamat lang ti imbagam kadagiti nagdatunam akakalugaran tayo. Kasanong amom day ta? Imbaga dagiti nagdatdatunam akakalugaran tayo. Anya?
Ay na, iso nga amo kung dagita a dialog mo nga agdaton. Angam sa balit ti marikrik na para kan ka, Perlita. Agayatak launay kin ka. Iso nga ipalubos mo nga agdato nakkan ka. Panunutag pala day tabanag lito. Anya? Ngam di ka unay mang namnama kanya. Anya? Kaslada nang kuan nagi ka sa iti paltog. Ni tatang ko a soldado tinangi ka sa itipaltog lito. Anya? Ala, agawid kan. Tapno di nakapaltogan ni tatang ko. Madisturbo nga min itipan naturog na. Anya, inka saan na ka itipaltog ni Tata Armando kunam? Wen Victor, nagamaka iso api manawak adago sa iti balay ta. Ay, ang mga nawan mo ti sa bali akay papananti pa nang ikasan itipaltog Nagbuteng kamot adagusan. Nariga toy. Pinaltugan na ngay. Unay laki dinadanag mo lito. Ulitam tumanayin tagdaton kan kwa na. Mariknak kat kayat nakamot na jay. Sigurado ka akayat nak mo ni Perlita. Wen, mariknak lito. Sa bagay. Ipalapal kulap ta ni ayat Bareng sumalat ako nada. Kasta taramidem. Masyanak launayin kan ka, tanay. Lumakay kamot din na baraw. Wen Rod Victor. Talaga ang makaasawa ka. Nagrigat ang tip-tipal. Ay, un kayam. At damanin aramidin ta. Tapno mapunas ti panagdandanag mo. Anya day ta? Aglemes ka manin iti arak kat kadwain ka. Anya? Nakasukmon ka manen ang nagawid litaw. Napaay kakadimanan kan ayat. San, tatang? Nag-happy-happy kami lagi ni Victor. Anda madlaw ka. Anya day ta madmadlaw yo tata. Kanayon latan nga agpalibre iti arak ni Victor kan ka. Oy, di mo na kasarsarita day jata gapu ta irresponsable day jay. Nasingpad ni Victor tata. Anya na singpat, kat no irresponsable, baybayan na ti pamilya na. Ti asawa na ti mangmanggayd para iti pamilyada. Awan mo ti trabaho ni Victor. Day talamang mangan ti amuna nga ramiday. Tatang. O kahit, kumusta ti panagdaton mo kini Perlita? Sinungbatan na ka? Dandan eh. Dandanay na paayan na ka, kasta ka day. Anya lako ni tatang. Anya nga ron ti dandanay, litaw. Dandan eh mapasungbat ko. Asawa ko ni Perlita tatang. Ibagbagana nga ay-ayatin na ka. Si kakanaw ti lubong na. Aya? Kaya't mo kadimat nilitaw? Diyak namin kaya tikas kan kwa na. Anya, nay, apay ngay. Nagangot mo tisang aw na. Anya, Apay anak ulimag ka, Victor. Kasla na pagparpare ko tam. masya na kun ka litaw. Di munsan ituloy ti panagdaton mo kini Perlita. Apay ngay, kat mapanak intun madamdam ay balay da. Basta saan ka na mapanay balay da. Apay ngay, kunak manan. Ang mga numapaay ka manin kan kwa na. Kaasi ka laeng litaw. Anya, Agawid kan dito. apay apagawidan na. Kat jakpay mo na ibagati kahit kukan ka. Ayawan matlati sel-servit ibagam kanya. Anyat kahit mo sa Perlita. Saan ko maama sa erterik nam Maawatan na ko ma. Talaga nga awan tinamnamam kanya. Agsaysayang ka lang iti oras kanya. Anya? Tatang, napaayak man ay. Diyak kayat yagbak. Na yun day ta, mapaspasamak kan ka anak ka. Awan matan ti mangayat kan ka. Huwag nga ron tatang. Makasasawa ka talagan. Nagrigat tagtapal. Di ka ka di mapukawan iti namnama anak ka. Awanan tinamnama tatang. Awanan na talaga. Agdaton ka manin iti sa bali a babae. Day talakit din ti sangsangitam. Condolence ay istay. Kaasi ka litaw. Napaay ka maray. Ay, manay na. Awan sir-serbi da ito. No, awan tiya maasawa. Naay. Aklo na kung tigasat ko sa anak ko na makaasawa, Victor. Di ka kadi mapukawan ni tinamnama. Ura, sino dito na babae, basta kayat nak. Asawa ka dagusan. Ha? Nagagatak mga agtaalon. Kung nadamot tarakan ko ababoy, kas kada baka. Ang mapay ngawan, mangayat kanyak. Relax. Addan to. Jaket ti mabakan. Jaket talaga, Victor. Ay, agore ka. At dapay namnama litaw.
saan ka di nabayagan abalaw ni Nana Saripda? Wan, apay ni Nana Saripda. Hoy, isulangan tarmam. Anya, bakbakatanan. Agkabaw sa payan. No di mo kaya timabaakan, mga asawa kan iti bakit, day talagan ti remedyaw. Apay nga itakalaeng nga umay agdaton kanyak lito. Ha? Ay, ekwa. Napigsaak pa'y mutkat. Kabailak pa'y lito. Oray manu around. Anya. Ayay. Ubing pa'y latirik na lito. Kabailak pa'y ti aganak iti sangapulo. Anya? Wen, sumbatak adagusan ti daton mo nga ayat. Sige, makamuditan. Yawid ka nga roday, Nana Saripda. Saripda ko namlatan kanyak lito. Total, asawaan nakmeten. Naimbag nga oras mo, tatang. Anya, tatang, kunamutin kanyak saripda. Wen, gaputa, asawaan na ko nilito nga anak mo. Pudno ka dilito. Uwan tatang, asawa ko ni Saripda. Makasasawa ka talagan. Hangam, bakit mati asawaam? Uray na. Tinapatag, sa anak ka mabakan. Apay, di nakadikayat nga agbalin manukang. Ha? Ay, kwa. Kabaalam pa nga ta, saripda. Kabalak pa'y. Impadas mi itayan kanilito. Anya, Uwan tatang, napigsa pa ni Saripda. Isunti asawa. I love you, Saripda. I love you, Matlito. ha? Nagkiss damot nga agpaisong. Sana all. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Day!